Hello! This is the video about this fabulous cactus. The cactus that I received 8 years ago. No more. 10 years ago. And it was standing there for quite a while. Very unproductive, probably for some 4 or 5 years. It was just like a lonely little I will tell about it in 4 languages. First in English, then in Latvian, then in Swedish, and then in Russian. So, it was quite a boring cactus. It was just one little cactus string, and it wouldn't grow, and it was sort of almost dying off. But somehow it remained. And then just 2 years ago, when it was around 6 years, it started to multiply. And all these beautiful babies came. And now it has 13 beautiful cactuses. Such a fabulous family. And I will be replanting it. So that's why I'm doing this video, because I will be giving all of these children a separate nest so that they can replant. And that is so important. That is so important. Because if you don't get your own nest, you can't replant, really. They're sitting here bunched together and suffering. Punching each other. They want to get their own home. And that's how it is with our families too. With our teenager grown-ups. They just want to fly out of the nest and start their own lives. And unfortunately, they rarely have where to fly and where to start their own lives, because our homes are owned by banks, and that has to change. We have to get our homes, market of housing properties back into the realm of our power. Latviski. Šis kaktus auga man mājās kā tāds neliels. 10 gadus atpakaļ apmēram. Viņš ienāca manā mājā kā neuzkrītošs mazs kaktusiņš. Un tas diezgan vārguļoja. Un es jau biju domājis, ka viņš iznīks galīgi. Bet tad es tomēr nepadevos un ļauju viņam tur vārguļoties un nīkuļoties. Un tagad skatieties, viņam ir 13 bērniņi. Un tagad es viņu pārstādīšu. Un visiem tiem bērniņiem katram pusaudzim būs sava ligzda, kur tas varēs augt un savu dzimtu veidot. Lai atkal būtu katram no viņiem savi 13 bērniņi, ja ne vairāk. Jā, jo tas ir tik svarīgi, lai būtu mājas, lai mūsu jauniešiem būtu, kur
savas ligzdas vīt. Un šobrīd, diemžēl, tas tā nav. Mūsu zeme un mūsu nekustamie īpašumi un celtnes ir baņķieru starptautiskās mafijas rokās, un tas ir jāizmaina. Tas tā nedrīkst turpināties, jo katram cilvēkam ir nepieciešams drošs mājoklis. Un to mēs izveidosim caur pamatiedzīvotāju tiesībām. Ikvienā zemē, caur pamatiedzīvotāju vispasaules iekārtu. Så, och nu ska jag berätta om det här på svenska. För det här är dagen då jag kommer att plantera om den här fantastiska kaktusfamiljen. De här tonåringarna, de behöver få egna hem. Men ungefär 10 år sedan så hade jag fått en sån där liten kaktus. Och den trivdes inte så värst. Så i 6 år mådde den inte så värst bra och ville inte fortplanta sig. Men sen hände någonting och nu har den en fantastisk familj. Så nu ska det planteras om och varje tonåring ska få sitt eget bo. Och så ska det vara med våran folk också. Våra vuxna tonåringar ska få sina egna hem när de så vill. Bilda sina egna familjer. Och det ska ske genom urfolks rättigheter. I varje land, i varje region. Det är urfolken som ska hålla sina ting och återställa sin rätt till jord, mark och bostäder. Så att våra unga också kan bygga sådana stora familjer så som det sig bör. Låt det bli så. Ja, och så här låter det på ryska nu. Этот прекрасный кактус появился в моем доме 10 лет назад. И он был таким маленьким одиночкой. И он тут не очень хорошо себя чувствовал. Он даже, можно сказать, мучился несколько лет. Я даже думала, что он не будет больше тут жить. Но все-таки я его оставила. И он вышел. И смотрите, теперь, 10 лет позже, у него 13 подростков, которые я сегодня буду пересаживать. Потому я и делаю это видео. Каждый подросток получит свое гнездышко, чтобы и у них всех была возможность большой прекрасной семьи. И так это и относится к нашим подросткам, которым всем нужно дать свое гнездышко, чтобы они могли жить свою жизнь. Молодежи сейчас очень тяжелые времена, и это наша ответственность дать им новый порядок, порядок коренных жителей, чтобы коренные жители в каждом районе и регионе были хозяевами, и чтобы у них были возможности распространять жилье, строить и земли давать, чтобы возврат к земле опять был возможен. И коренные жители, которые сохранили святую культуру, будут той силой, которая поставит порядок во всем мире божественный опять.
Так что вдохновляемся с этих прекрасных кактусов, которые внутри сочные, а снаружи колкие. И защищаться нам надо учиться. Не только быть любезными, милыми, душевными, но и защиту поставить хорошо, так, как нас учит семья кактусов. Да будут у нас великие, здоровые, душевные и любящие семьи. Да будет следующий век, век защищенной семьи и душевного, покойного братства. Да будет так. So, now it's time to get new homes, guys. Hope you will have fabulous lives in your new packing.